Hi guys! Welcome back to my channel. Charo! Nanamin sa Santorini ni ate. And this is our suite. Welcome! We have a really hot jacuzzi. Charo! So this will be our room for tonight. Katina. So may kadibika po. So muna siya ang pinag-Greek bed. Charo! Tapos na may aircon. Tapos na may garderobe. Nawag yan may timbangan. May timbangan. Tapos na po may ref. Datok kami, besh. And then, come. This is the Greek tour. Yes. Diba pa kayo pag-hi? Ate, hi! Happy birthday to you! Sabi! Nga, ka maligo. Ano siya? Ito na din shower. Tapos kaya kang libangan. Na, tapos gawas ka ka. Sa manjod. Para ako, ani o para sa imo. Siguro, this is our view.